بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نأخذ صفة الاغتسال. Nüüd räägime, kuidas teha täis üleni pesemist ghuslit. الاغتسال على صفتين. Ja seda on kahte sorti. صفة مجزئة سهلة. نعم. Selline viis, mis lihtsalt on piisav, hästi ينوي lihtne, بقلبه. teeb südames kavatsuse, نعم. يسمي بسم الله. ütleb bismillah, يعمم جميع البدن بالماء. laseb kogu keha veega üle. مع المضمضة واستنشاق واستنثار. Samuti suu loputamise ja ninasse vee tõmbamise. بهذا يخرج يصلي لا يحتاج يتوضأ. Ja sellega siis ta võib palvetada, ei pea wuduud üle tegema. نعيد مرة أخرى. Kordame veel seda. ينوي بقلبه. Teeb südames kavatsuse, يسمي بسم الله. ütleb bismillah, يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة استنشاق واستنثار. laseb üle kogu keha vee ja peseb nii, et juuste otsteni jõuab ka vesi peas ja samuti suu loputamise ja ninasse vee tõmbamisega. نعم. الصفة الثانية الصفة مستحبة أكمل. Ja teine viis seda teha, ghuslit, täielikum viis. نعم. يغسل الفرجين. Peseb intiimpiirkonna, ينوي بقلبه. teeb südames kavatsuse, يسمي بسم الله. ütleb bismillah, يغسل كفين. peseb käed, يتمضمض يستنشق يستنثر. ütleb, loputab suu, tõmbab ninasse vett, يغسل الوجه مع تخليل اللحية. peseb näo koos, kui on kellelgi habe, siis samuti habeme يغسل karvadel, اليد اليمنى. peseb parema käe, يغسل اليد اليسرى. peseb vasaku käe, يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. peseb pea ja samuti kõrvad, ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. siis peseb parema keha poole üleni, ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. siis vasaku keha külje täielikult, ثم يغسل الرجل اليمنى. siis peseb parema jala, ثم الرجل اليسرى. siis vasaku jala ويخرج يصلي. ja läheb ja võib palvetada. مرة أخرى. Veel kordame. قلنا أول شيء يغسل الفرجين. Kõigepealt peseb intiimpiirkonna, ينوي بقلبه. teeb südames kavatsuse, يسمي بسم الله. ütleb bismillah, يغسل كفين. peseb käed, يمضمض يستنشق يستنثر. loputab suud ja nina, يغسل الوجه. peseb näo, يد اليمنى. parem käsi, اليد اليسرى. vasak käsi, يغسل الرأس peseb مع pea الأذنين. koos kõrvadega, ثم الشق الأيمن كاملا. peseb parema keha poole ثم täielikult الشق الأيسر كاملا. ja vasaku keha poole täielikult ثم الرجل اليمنى. ja parema jala ثم الرجل اليسرى. ja vasaku jala. والله